có cái Jesus Christ aminin ngày lut hậu bung mi te hozo se gam sung pum pia anh ngày hozo se ngày lut na chỉ bay cái bỏ lên he tunin COVID-19 zin hawin kai thailovin gam tawin tunin hin isay do diva igel diva da kasa chu hile Bible pum pia hin Christian kiti Thucheng hi mun phabe ba akimuin heche ho hi evet divin tuni hi dayum kasain itupi mendiva kain men vo che hile Bible Christian kiti Thucheng kimuna ho tiye Bible Christian kiti Thucheng kimuna munho hecho hi anave kho hitin Bible pumpi hin bung sang khat le zakhat le som git le ko aumin chang hi sang som thum le khat le za le som gup le li aumin ei translation achom chom hi dung zuin abang chu bung achang lang achum ki hina ne kha chum na jong le alhang pin heza vel chu ahong hi nei chole hi chila hin New Testament thulun kha hin bung zani le som gup aumin chole chang sang sagi le zako le som nga le gup 7956 aumin ei musa ta ahin hichila ahin Christian kiti Thucheng hi hijat Bible hichan sa ahin Christian kiti Thucheng hi thumvei bau se akimu nei thumvei bau se akimu in hecha thumvei kimu na ho hin ei ho adinga ta san cha te adinga EPPA hil nom vai PPA se pe nom bam ti hituni inavet khom diu hi itidana Bible hitte pumpia hi ei ho dinga zong i ho thua tel i iza ka dinga le khabu thu pi pe na ki nei ta a itidana thumvei bo se hi Christian kiti Thucheng hi uma ede o ti hi ke dong rom ka sa mama nangin zong rom na sa mama ding kata sanin ahin patetsa lunggel igela hile ipiji ahi thumvei bo se buhi chan sa hi ki muhin tem ti ka ngai to hile kathin hin kimin vo na kiti pa hi amain thupi asa lodan kimin vo na kimin put na kiti hi aman e macha agel lodan akimuin heji sang sang a Bible hi chan sa aman ahin chil ahin hil chen nom hil thupi pe na agel chu pe ham mi ti ale kathin mi ngai lut na mi chon se te ho athina wa ko na hu hing na hong pi te ho hi mi zo se na het thei te na dinga hi chana sa hi pathin tu hung kizi aba na hung kizi a mi zo se het chen hen lang hu hing na nei so ka ule ti hi Bible in atupi pe na hi je chun hi chilam zo ai ha ta kitam zi a kimin vo na kitiwa kitam zi lo hin te ti ta san omen ei miem te howang hin tulai hobong in igel khopi pe no chi pi hiziam mi ti ai le kimin vo na hin ki loi khom na min itabanga sa de ham iti put ding ham iki loi khom na min chu ai isa ngei po wa hoya le imin angai pe na ile pathian jong lung hai jeng ding ai lo ai le van gam jong ki lut jeng ding kimachal jeng ding dan hin mi tam te ni gelwin ahin kimin sa na hin i macha apopoi ti hi Bible a konin thumvei se Christian kimin pha na hin imu thei nei chelam chui chan chong hin tin tunia Bible a Christian kiti akimuna munho hi khat khanin veo hitin hin sim do ji jing kating tu teng la hi hin ai ho dinga ipa se pi no mo van mun thum cha hi wang hin thupi ta thugil ta e wa dinga a se hi je hin hi che ho hi in a gel khom divin dayum isaben hi ama sapena Bible Christian kimuna mun chu hile solcha bung som lekhat chang som ni legu Acts 11:26 na hin akimune chin
amudo in Antioch chun ahin puitai chuin ahiti na hi kum khat jen ho bung ho chuto aki khom zil honin mi tam ta ahil zil honin hi chule hiche Antioch achu seijui ho Christian asa masat penu hi Antioch muna chun seijui ho chu Christian kiti min hi ain sa masat penu hi ati chulai hin Christian kiti ahong kimuna masat pena hin koi chu ham Christian ti hi ain hil chen nei in sim do na ba chun seijui ho chu Christian ahin min sa masat pen tawin hi turin Christian kiti ho hi seijui pakai Yesu Krista seijui ama lungdei lambola ama thu thua chon ho hen do ho chu Christian kiti wa hi ti chu ki chen ta in imutaw ni ano lay se na hin hobung ho zo se record na hin Christian mi tam ta akiumin abang chu api na pa na anu le pain sunga hong sei le ja hong hiloi abang chu da chom choma hong hiloi ano lay se na hin ho kiloi khom na ai atam loi pen chu akitan ho inam piu zo mi ve na le inam sungu ba hin mi zo se ta bang hi Christian akihitai ahi bang hin heja ho bung record ho a tam ta akizi lut wang chun pakai pakhin mit mu a ama record na hi koi hi Christian di ta Jesus say dungzui a chona Jesus nungzui Christian ta hi na di vem ti hi longdon ta hi na hi chun tu ni hin Christian kiti hi inui pa Christian hi a ihung pin wanga hi family a ihung sei le ja chu Christian kiti hi zeng danovin aumin hele inam sungu ba hin Christian di ta kiti hi pathin min muwa hending a hin tam be lo hi ding ham ti za aumin hi ama sa pen ta in dan thumin Christian kiti mina konen koi chu hi vem ti akonen dan thumin ve tin ama sa pen ta in pathin thunun na masapen ta chu piham tile baka Jesu Krista ehu hing puwa kisan ding eleng pa kisana in khwa ma apel ha ding hi hi mi chon se ho zo se adinga hung thia ton sorin kemlo hung bol do pia baka Jesu Krista amai ko na ei nei zeng ba mi chon se ho hungun nang ho kal ha do nei tawe kathisana kal ha do nei na chon se now thisan bangin sanduk Jesu zong le bu bang bang ka ban sa ding na hi hungun ki ho to te ta ei ko jing zengo baka Yesu Krista thungai na ama sei zui hi na ma sa pen hi ke ma mi chon se ke hi baka nei ko win hadam chang ding nei ko win ke ma chon se na hi cross sunga athoin ka shelin thina thoin ke mai la do ta ya chutu ne pakai se ka ngaya kineu sa ta ama a ka hin na pumpi ka piding ama ko hin po ka kisan ning hi tia pin tha na itiu hechi nei na dinga pakai thungai na hi Christian ihi na diwa kalson mas sa pen cho ang kita hi tunin hicha ko na hi pakai Yesu to kimuto a ahu hin po kisana lungsungil ta pakai Yesu Krista kisan lu na ahin na pilut ho chu Christian di ta kiti di hi ani na in hita banga pakail hadam na ki het do a anung zuya hong kingai to ho hin nun le khanzo se Krista ki pana thupa to kito po wa a chon diu pa hi amo po nau pi pen a bol diu hin ding danu chu hita na hi tuni hin igam sungui be na hele hita bang chu kilang a hinam tihilong da rom ta ai nun le khanzo se Krista thupa to kito chena chon Krista nung zui iza iom di vem ti kita na thin na hin kho mingai dam na ailo le za chom choma thil phabol na lama ailo le ne in ati kha chu ne lo jeng theina sei hi in ati chu sei lo jeng theina bol hi in ati chu bol lo jeng theina eima le eima ki thunu na pakai thu anung hi mi iza ne ki dem ti hi ve nai le lungdon ta hi azona in
Christian kiti ho hi lấy serin ko chom cha nei wa thina atlun ding ting le kinep na ling se la mo hi thina akisan lu ji hi ti imu thei nei paka jesun kei mai ta sana chu thi zong le hing ding a hi tin ana sei na hi ye chun pen tha na hin ne ya ama thua chon le khan zo sia hong cha la chu teng le in kholum teng la am ho chu ki pa thanom ta pa kayang sunga chol do de wa hi chu ho chu Christian kiti kimin bo na chang ho che hi be ti e mo ta ne ani na dingin sol cha bung som ni le gup chang som ni le get na ahin e mo ki rovin sol cha bung som ni le gup Acts 26:28 chang som ni le get na hi hin sim do kining kate Jane Agrippan Paul za thu them cha zol ha Christian hi sa ding nei goi ati leng Agrippa henga Paul thua sei na amai thu them cha sei pe a zol ha ding Christian hi sa ding nei go ham tia andon na chu ai nei he chi la ya kuna he chi changa kuna ila do no mu chu Christian ten abol de kin pi pen na to api pen akin pi pen chu pe ham ti chu cha hin ai mu sa kin pi pen chu pi hita mi ti ai le athu phal hang sama hu hing na nei lo lai te hon hu hing na nei thei na diwa pathin thu se pia mi te hon pathin na kisan wa Jesu Christa ta san na nei wa pathin lengam hi amachal ding hi kin lo pi pen la kin thu pi pen e king an se naw chu hi ti Bible chang chun ki chi ta in imu thei ta ne hi 2 Corinth bunga chang som le lina chun Paul ma mai Christa ngai lut na hin kacham lowa ai sol hi ati nei koi ma chana sol thu thu hi pon ai lo la hoi lai ham khana khom pi len ta ako na kipi do na ne ya min a chok jong hi pon ipina chomai pina sol ham ni ti ai le Christa ngai lu na hin kacham lowa ai sol hi ati nei eji ta san cha te ho zo sia dinga jong hi ding do la hi Christa ne ho ai ngai lu nau zala ai hon jong hello lai te ho ai lo le hena sa sa hi jong le ta san na ai ko ki khel thei nai lo ho e boy pi di hi thu pi pen ta tunin i ho bungin chu te le mi malin hi ta bang hi mission len pe na i nei hinam ai lo wa le lung tuk za chom chom to ding za chom chom ki sa boy ne ding za chom chom tam ta hin i ho bung hi apui chawaya apui mang hi tam te jong hi thu do len ta do thea lo men ahongom ta hi eje missionary na to na ai lo ai le I in mun jeng hi jong le pathin thu lang sap na ahin hat be che na dinga ngai dan ne khat ka sei no mo min tu ni chang ge ya ai hon focus bolu thu pi ta focus bolu hi gampa gamdang ti jeng hi anahi nei hiding mong hi aje chu aja khalo lai ho ko ma pulu ding chu eki so ma pi pen ta chu hi ahin hi cha I hat theina ni wa boldinga thil longgel tha tu la ya ichi pi di wa dai chu pi ham mi ti ai le akeng nia mission na to akeng nia idin sa wa ngain kha chui le pam langa ding kha chui le ei ma sunga dinga keng nia adina external chuting le internal ai lo le interior mission ti da ham hejiten ni kisu chema bol to angain I hat che theina David achuti lo wa hile gampam gam la ta event jing lai wa hi e hoi a hom ke wa inom khawa chuting le ato ding rong to thei talo ataw dong taw thei talo e hoi hi su je wa hi mission na to hi atan ding hi bailam chang om ta na hi ai chu tu lai ni nam pi din mun ve na hi le ni tam ta hi vai cha ja pathin jong ho thei talo sumle pai hol na athing lo ti talowa sumle pai hola ki saboi jing apha zo se cha chu mangta he che je a chu pathina ding apha pi man talo
hoin kai ding zel rong mi hen ki kimuta lowe ningkum lain kana masat na gambia kana sein tulain hoin hoi ta isawin ahi bangin hoina ki khom ding hoin kai ding mi zo ta pove ha chom chakha zo teng le England gama US gama Europe langa hoin len ta thupi ta ho tilja chom ma dinga shopping mall ho ai theater ho adinga ai lo ai le Hindu ho temple adinga akizo da utabanga khu e ho ajo hung ba dinga tai hoin ni kai lo na pha thongom dei tai ti in ning ku ma chum kana sei nei hidi ta bang che hi ta nei e ho missionary solte mun chum chuma missionary ka sole ti wa panila jing wango hin e ho mun hi hom ke hi gam taw ni I khang dong te ho win pathian thu sim khalo hoin jong khat mi cha kai khalo chu ho chu midang ho milim ho to ki hi na hoi lai chu mi ta hita bang mi tam tao ma ho bu ya gong go om jing lai hi e hon pam langa hita banga missionary na to iha diu ki ti chu hi thai lo hi Ichalama yung hati na diw chun akeng sunglama umpa akeng ni na pahin e ho sungay na sa ta hoy lai chu aha sa mumam hoy lai chu yen thei ba cha cha pathin ho lo ho thei lo umam amoy ti ki thopi ding ham yen thei ba cha cha chon sen na bol do ko umam iti sem phat ding ham ai lo wa hile thim jil na ha samja thu he thim thei lo mi za umam cho chu thim jil na iti pe diw ham hichi e ho sungma ma mission na to len ta e bolwa hicha ko na chu pathin thu pha hi e ho sung je nga jong gam pa ma jong na satai ma machal sa deu hi e ho adinga pathin chong na tha be khat e pi hi dingin kala na hi hichi thu hin tha ten lung ge loi tin tunin Christian kiti hong kimuna ani na a Christian kin pi chu pi ham mi ti ai le pathin thu hello lai ai lai le pathin thu ma chal sa ding ti cho hi ti sei do ta mi ni azo na dingin chole thum na dingin First Peter bungli chang som le gu na chu chela ya cho na ki mukinin khat ve hin sim do ki ding ka te First Peter bungli chang som le gu Christian hi je a heso gen thei thu gi ma aum wang le ama chun za chan nan nei hi hen a hin hichimin chun pathin choi an zo hen pathin en thu thing phat thei bu pi taw hen Christian hin khuwa hin athum na ai sei no mu chule gen thei na adim se ne ti he Christian hin khuwa hin gen thei na adim se ne hi Christian khat I ta ai wanga imazo se chunop sa na je hi hen lang nom zeng zung zeng hen lang aha sa boy I ma chaum lo hela Christian in ko jong boling se na loling se na manding iti vai le I lo sam di hi ti chlai ko na imu theyo nei paka Yesu ama ta jong chu lukbung ko chan som nga lagi na imu na wachun mi hem chapan alungap na ding zing cha jong mun anei po ati tunin ai ho Christian ama sei juite ho ama nung juite ho hi inung anung izui pau ilam kai pi puhin leise chungai lungap na ding cha jong anei lo hi ti hi igal do wangai nei chu ti ya le ai chun nop na zeng hau na zeng min than na zeng thu chi na zeng anu ngen chu ai ho in Christian in khoi inei vai le I lo len lo di hi ti sei do nom bin hi e pe ya chu Christian in kho chu gen the na to ki ma na ham mi ti ai le leisit hi e ho adinga in de do hi lo je hi van muna dinga to hi ki go na ne ya yu mo hi in he chun leisit hi in de do hi poi e chi muna hi gen theina dim set gau sap na leisit hi ama wang hi chi hi ha chom chaka zo le hungal kai diwin hungal kai te le van ton sot muna pakai ang sunge nga ya ton sot hin ko adi ta pa chu ata ta pa in munu adet pa chu yung chen diw hi ye chun hi leise na lung mong wal be se lo dinga pakai nei tim naw hin he a chu gen thei na ho he ho dinga ai koi pi wi he pole na sei na chun gen thei na tho diu hi ai wangin gu cha je hama min go na api gen thei na ai lo le zo sei je ham ai lo chon sen na ja gen thei na tho wang hi sa dawin
amawang Christian na hizewa gen thei na tho wa ile ipaun hapan ki paun hijimin chun pakai choyanun ati nge tunin Krista zala gen thei tho now iza rum tam sopingai ta te ho gamdanga ive na hile phan masalai chun lekha khat kasim na chun China a pathin a haudan thu khat kasim da in eje chun leiloi ai ki khom win mi ho na hello ding in ko khat semin chlai mun na chun thing tam ta akoi win hi cha chun alu jimin alu now leiloi hi jeng wang chun pathin la jong hi oginga sangam lovin eating a tam lung sit kidang Amazing Grace, how sweet the song. Chilahi asawin ay wangin ahubo sen whisper. Ahubo sen asawin hi. Ahuin asawin ay wangin amin bachun milhe bachun chunin pakaya ba choy ve. Kangay tuwa hile. Music zo seling sela chodum dumawaling sela kisa tam pita sangin. Ejeni khoa aging lowa ahua eating ay tamlong sit kidang chon se ke ay hatay atihin pathin long sunga to kha pathin ke ma choy nala agin ngay loy pentahin ngin tasan omin he muntina Christian is again te hasan na to e ho gam sung je nga jong mun chom ahing sana ki halia ay lo le songkul tanga ay sunga ko na kinodo mi tam ta omin tu ni chanin wa e ho gam sunga hitabang chom nai pon om hi lai na hi tu ni ai ho dinga Christian hi za gen theina kiti ho hi itabang ho ham biti ai le Christian hi za chu ito do ding doluma ji hin to do ding chi i ting le ya ding a thil ha sadana ki kilaji ai lo le kai khom ding zana kai khom zina kai khom ai lo ai le na to ding activities ho hi ingap cha lel tuntuna iki thongap cha lo le chichu e ho da pogi dana ki simji eti tabang kilneu chakhat khat ho e ho adinga pogi dani na omin mundanga hon pogi po Christian hiza gen thein to e ho gama Christian hi na wa gen thein neu cha cha i to hoi te ka le hen te ka dinga jong lom hoi hilo a hi hi tuni hin longgil ten geloi tin Christian ihi nawa igen the naw pipi ta ai ho muna sei thei pe na gen the na eto diwa gin chat chehile Christian ihi nawa kita na hin kho iman go wa ko na ikita ja idaugal tam ta hong ping do hobung sunga hi han lang office a hi han lang gam sunga hi jong le kita na a pakai nung izuya na ito go ja opposition tam ta ekimua eiting le a gimbol na engbol na ekipe ti hi hechivang hi e hola applicable la pakai zala kita na izui nawa min ai su gan thei naw min ai noi se naw ai mu si naw tam ta jong le Jesus Christa zala gan thei na ja chom tho ho gelin e hon hiti ho zo se hi pakai zala itho ba ahong lung ding pha na nop sa na ichan diu gel puma lam zo divin pakai menin ikite mon hi polin tua ithu naw hi ahong lung ding kinep na to ite ai le te ka hoi themin ka gel oi ithu gim naw hi khonunga hong lung ding nop na to te ka hoi them hi po ati nei ye chun tu ni hin Bible sunga Christian kiti mon thuma emu hi longgil ten geloi tin ama sapenin koi chu ham Christian en thana ne ya pakai sei dung zu ya chona pakai ki pa thanom ta in ho pen ha ho ai ve ani na in Christian ho kin pi pen chu pi ham ata san lo lai te ho ta san sa ding kathin lengam machal sa ding a wa apang ding nang lekei tunin pakai wa apang dingin athupa machal sa na dingin ibong sken ai ko vin he azona in Christian hin khoi itabang lamzo na ham gen theina dim set hin kho chu hi ali chu hi chilai si hi ai homun de hi pon setan lal na le vai hom na hi ye chun gen theina hasan na tam ta ho hi itho wa pakai zala pangkut kunai tho lum tengule lopi ta ama koma lal khu lopi ta sanga to ga tam ta mua ichi ni hi ti pa chi sei da hin tin tu ni a Christian
กิติทุเจงมุนทุมากิมูที่เสยดอกนาวะปาปะเทนินไอหอโซเสหายหอโซเสพัดเทไอโบตาวเฮน